Assalomu alaykum bardorlar, mushinka фурӯшае. Чӣ хеле гидисин мушинка пачка мақсад мушинка навай заряд қатъия зарядча он ки мебаранд заряне ки тапси мехояд телефон мехояд нархиш 100 сомон айна мушинка нархиш 100 сом коробкаш қатъия хеле пластмассага мачи дора айна нархиш 100 сомон я бардор фамил агу бухурте мефурӯшӣ метим на 100 сомон мушинка коробкаш қатъия ина бо iPhone XI S 256 GB 256 GB 2200 сом iPhone XS 256 GB бо ин iPhone X холӣ дорум ина iPhone X холӣ дорум нархиш 2200 сом аям состояниш навай пачкаи батариш 100 ина iPhone XL корпуси 14 дорум 2800 сомон ай бародар пачкаи состояниш амеда бо ин навша дорум истифодано бурда дорум ая 50-60 совадаги навай истифодано бурдаш севуни мадор шумо Samsung доред Redmi доред Honor доред Realme доред телефонои шикастагӣ мақсад дошта бошед биёред ман қабул мекунам болои сумка телефонои пачкатон метавон на iPhone 14 Pro нархиш 11000 валеки на iPhone 14 Pro нархиш 11000 бардор тамошо кунед лобои хе телефонро дорем ина марҳама наиш iPhone 13 Pro дин сортай дубликачай отпечатч экран дай нархиш 1100 сомон iPhone 13 Pro 1100 сом наиш бо iPhone 13 Pro я иш 1300 сом iPhone 13 Pro я ина мақсад дим сорта барои воймач хеле барои дон тарфони зур на 1300 сом наишам iPhone 13 Pro ишам 1300 сом ина мақсад телефону состоянишон на сола будаги чотки 50 та iPhone вадаги бардор тамошо кунед марҳамат наиш бо S22 Ultra нархиш 7500 S22 Ultra на бо аве S23 шадори баробарон S23 шадори S23 нархиш 7700 сомон ина тамошо кунед марҳамат номеремон 107 89 18 18 дар хонаи худо бошем бачаҳо.